Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 17 z'ukwa 12 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko Kicukiro abantu 10 bafunzwe bazira kwica urubozo umusore w'umurundi. Tukiri mu Rwanda turakubwira ko leta y'u Rwanda yigomye miliyari zirenga 127 z'amanyarwanda yari kwinjiza mu misoro muri 2023-2024. Hanze y'u Rwanda turakubwira ko Uganda Museveni agiye gukurikiranira hafi abanyamadini bavuga ko bakiza indwara. Mu yandi makuru hanze Afrika turakubwira ko Iran yasabiye Netanyahu igihano cy'urupfu. Tukiri hanze y'Afrika muri Ukraine turakubwira ko Ukraine iri kwigamba kwica abasirikare nibura 30 ba Korea ya ruguru muri Kursk. Amakuru yacu turasoreza kuri vuga yuko Korea y'Epfo urukiko rwatangiye gusuzuma niba Perezida Yoon akwiye kwegura. Na makuru mwateguriwe kandi mujye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda turakubwira ko Kicukiro abantu 10 bafunzwe bazira kwica urubozo umusore w'umurundi. Polisi y'igihugu yatangaje ko ari abantu 10 ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bafunze bakekwaho kwica urubozo umusore ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Polisi yemeje amakuru mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa X, byasubizaga ubutumwa bw'umuryango wo mu Burundi witwa Aleret Kwibeko watabarizaga uwo musore witwa Haberumugabo Guy Divine uvuga ko asanzwe yiga mu mujyi wa Kigali. Uyu muryango mu butumwa wanditse kuri X wavuze ko Haberumugabo yamaze iminsi 8 afungiwe mu nzu yicwa urubozo. Amashusho Aleret Kwibeko yashyize hanze yerekanaga wahohotewe yitabwaho n'umuganga wamwomoraga ibikomere binini yafite ku kibuno ariko ataka cyane. Uyu muryango uvuga ko mu basore bakubise Haberumugabo w'imyaka 19 y'amavuko hamenyekanyemo babiri, umwe witwa Kevin wanafashwe agafungwa na RIB, ariko nyuma umubyeyi we bivuga ko yaba ari umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda yaba yarahise amufunguza. Bunze matundi wamenyekanye no witwa Dorufe we bikaba bivugwa ko yaba yaravuye aho bita Inyamirambo mu mujyi wa Kigali aje gufasha inshuti ze guhohotera uwo mwana wo murundi. Bivugwa ko amakuru ihohoterwa yatanzwe n'umuntu utuye aho yiciwe urubozo wamwumvise atabaza. Polisi yavuze ko yamaze kumenya amakuru y'ihohoterwa ryakorewe Haberumugabo, yayamenye ndetse ko 10 bakekwa bamaze gufatwa mu gihe hari n'abandi bafatanyije nabo bagishakishwa ngo bazashyikirizwe ubutabera. Yagize ati aya makuru y'ihohoterwa ry'uyu musore twayamenye ndetse dufatanyije na RIB, abakekwa 10 bamaze gufatwa bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugunga, mu gihe abandi bafatanyije nabo barimo gushakishwa kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Yunzemo ko wahohotewe arimo kuvurirwa ku bitaro bya Masaka mbere yo kumwifuriza kurwara ubukira. Amakuru yo mu Rwanda reka tuyakomereze kuri ngi ivuga ko leta yigomye miliyari zirenga 127 z'amanyarwanda yari kwinjiza mu misoro muri 2023-2024. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyatangaje ko muri 2023-2024 leta yigomye imisoro ifite agaciro ka miliyari 127 bitewe n'ingamba zitandukanye n'amavugurura yakozwe hagamijwe korohereza abasora. Na amakuru Rwanda Revenue Authority yatangaje binyuze muri raporo yayo ngaruka mwaka igaragaza ibikorwa byayo. Iyi raporo igaragaza ko muri 2023-2024 ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyitwaye neza bijyanye n'inshingano gifite. Muri uwo mwaka cyabashije gukusanya imisoro ingana na miliyari 2,639 ingana na 14% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ndetse na 53.3% by'ingingo y'imari. Muri 2023-2024 amafaranga Rwanda Revenue Authority yakusanyije nk'umusoro ku mushahara ni miliyari 570 mu gihe yari ihaye intego ya miliyari 582
ayo yakuye mu misoro ku nyungu angana na miliyari 585, ayavuye muri TVA ni miliyari 792, ni mu gihe yakuye mu bicuruzwa byinjira mu gihugu yo angana na miliyari 159. Rwanda Revenue igaragaza kandi ko bitewe n'ingamba leta yafashe hagamijwe korohereza abasora yigomwe imisoro ya miliyari 127. Muri izi ngamba harimo gukuraho imisoro ku modoka zikoresha amashanyarazi cyangwa izikoresha amashanyarazi na risasi ndetse n'ibikoresho byazo, gusonera umusoro ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri gahunda ya Manufacture and Build to Recover Program, ndetse n'ingano y'amafaranga Rwanda Revenue Authority ishyira ku ruhande kugira ngo azakoreshwe mu kwishyura abacuruzi amafaranga akomoka kuri TVA. Aya mafaranga yavuye kuri 12% agera kuri 15%. Iyi raporo igaragaza ko amafaranga leta yigomye bitewe nayo Rwanda Revenue Authority ishyira ku ruhande kugira ngo azakoreshwe mu kwishyura abacuruzi amafaranga akomoka kuri TVA angana na miliyari 27. Imisoro yakuriweho umuceri n'ibigori yo yatumye leta yigomwa miliyari 38. Ayo yigomwe kubera gusonera umusoro ibikoresho by'ubwubatsi ni miliyari 19. Ku modoka leta yigomwe miliyari 38. Guverinoma yafashe icyemezo cyo kongera igihe ubworoherezwe ku batumiza imodoka na moto bikoresha amashanyarazi kugira ngo bikomeze kwishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0. Ni icyemezo cyafashwe hagamijwe kwihutisha gahunda yo gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi no kugabanya imyuka ihumanya ituruka mu binyabiziga. Iki cyemezo kikaba gisuzumwa buri mwaka. Iyi raporo igaragaza ko muri 2023-2024 amafaranga leta yigomwe bitewe n'imisoro yakuyeho ku modoka z'amashanyarazi ndetse n'ibikoresho byazo angana na miliyari 40. Muri 2023-2024 mu Rwanda hinjiye imodoka z'amashanyarazi n'iza hybrid 3687 zatumye leta yigomwa imisoro ingana na miliyari 38. Ku rundi ruhande imodoka zatumijwe mu mahanga zishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu angana na 25% hamwe n'imisoro yose kugera ku gaciro k'ibikoresho, ubwishingizi n'ubwikorezi CIF bifite agaciro kagera ku madolari y'Amerika 600. Izirengeje amadolari 600 nizirebwa n'iyi ngingo. Uko imyaka iza amafaranga yinjizwa muri Rwanda Revenue Authority biturutse mu misoro agenda arushaho kuzamuka, kuko muri 2018 na 2019 yari yinjije miliyari 1422. Muri 2019-2020 yinjiza agera kuri miliyari 1516. Muri 2020-2021 yinjiza agera kuri miliyari 1658. Muri 2021-2022 Rwanda Revenue Authority yinjiza miliyari 1910. Muri 2022-2023 yinjiza miliyari 233 n'amafaranga 200. Reka amakuru yo mu Rwanda tuyasoreza tukubwire kuyavugwa hanze. Twubwire ko muri Uganda Museveni agiye gukurikiranira hafi abanyamadini bavuga ko bakiza indwara. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda kuri iki cyumweru tariki 15 Ukuboza 2024 yatangaje imigambi yo gutangira gukurikiranira hafi ibikorwa by'abayobozi b'amadini bavuga ko bakora ibitangaza byo gukiza indwara. Iri Museveni yabitangaje ubwo yari yagiye gutangiza itorero rya Temple Mount Church of All Nation, urusengero runini cyane ruherutse gufungurwa i Mulago muri Kampala, ruyoborwa na Prophet Samuel Kakande. Imbere y'ibihumbi by'abayoboke b'iri torero baturutse muri Uganda no mu bindi bihugu bya Afrika, Perezida Museveni yavuze ko guverinoma igomba gushyira ku munzani ubwisanzure bw'amadini no kurinda ubuzima bw'abaturage no kubarinda kuriganya. Museveni yagize ati, tuje gukira, iyi ni inshuro ya kabiri yanjye hano. Ubwo nazaga nabonye Pasiteri Kakande akiza abantu bamwe, none nongeye kugaruka, rero tugiye gushishikazwa no gukiza kwawe.
Museveni yashimangiye ko nubwo imikorere y'amadini ikwiye kubahwa, ibyo gukiza indwara bigomba gusuzumwa mu buryo bwa gihanga nk'uko iyi nkuru dukesha Chimp Report bivuga. Yakomeje agira ati niba ukiza leta ni umugenzuzi mwiza, iyo ari ibicuruzwa by'inganda hari urwego twita National Bodies of Standard, ku gukiza hari inzego z'ubuzima za kinyamwuga zigomba kubijyamo. Museveni yemeje ko ari ngombwa ko habaho inyandiko zo kwa muganga zemeza uko gukira kw'ibitangaza. Reka amakuru yacu yo muri Afurika tuyasoreza, ahubwo dukomeze kuyavugwa hanze ya Afurika. Twubwire ko Iran yasabiye Netanyahu igihano cy'urupfu. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Kazem Gharibabadi yatangaje ko ibihugu bishyigikiye Palestine bigomba kunga ubumwe bigakatira igihano cy'urupfu Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu n'abandi bayobozi bagenzi be ku bw'ibyaha by'intambara bari kugiramo uruhare muri Gaza. Uyu muyobozi abigarutseho mu gihe mu kwezi gushize urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Yoav Gallant wahoze ari minisitiri w'ingabo muri iki gihugu kubera ibyaha by'intambara byibasiye abaturage bo muri Gaza. Icyo gihe Israel yatangaje ko ICC nta bubasha ifite bwo kugenza ibyo byaha, ariko inakana ibyo ishinzwa. Minisitiri Gharibabadi yatangaje ko ICC n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ byagiye bigenda bigura intege mu gukurikirana ibyaha bya Israel yakomeje kugiramo uruhare mu bihe bitandukanye birimo n'ibya jenoside. Ati urwo rukiko birashoboka ko rutazabakatira ibihano byo gupfa, cyane ko rushamikiye kuri Loni, ariyo mpamvu hagomba kurebwa ku bundi buryo bwatuma Netanyahu akatirwa urwo gupfa kuko burashoboka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko nubwo ibihugu byinshi byakwiyeho igihano cy'urupfu, ariko hari ibindi bihugu birenga 50 bigifite icyo gihano mu mategeko yabyo, bityo ko bishobora kwihuza bigakora urukiko hanyuma rugakatira Netanyahu urwo gupfa. Mu kwezi gushize umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei nawe yatangaje ko Netanyahu na Gallant bakwiriye icyo gihano. Ibyo byose bishingiye kuko Iran na Israel bidacana uwaka. Ibintu byafashe indi ntera ubwo kuwa 7 Ukwakira 2023 umutwe wa Hamas wagabaga ibitero kuri Israel bigahitana benshi, abandi bagashimutwa. Ibintu Tel Aviv bavuga ko Abitahan bafitemo uruhare runini. Kugeza abarenga ibihumbi 45 bamaze gusiga ubuzima mu ntambara ya Israel ihanganyemo n'umutwe wa Hamas wo muri Gaza kuva mu Kwakira 2023. Tukiri mu makuru ari kugwa hanze muri Ukraine, reka tukubwire ko Ukraine iri kwigamba kwica abasirikare nibura 30 ba Korea ya Ruguru muri Kursk. Imitwe y'ingabo za Korea ya Ruguru zirwanira iburasirazuba yagize igihombo cy'abasirikare nibura 30 bishwe, abandi bagakomerekera mu karere ka Kursk mu Burusiya mu mpera z'iki cyumweru gishize, nk'uko byatangajwe n'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine HUR kuri uyu wa mbere tariki 16 Ukuboza 2024. Ubuyobozi bukuru bw'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine bwatangaje ko mu mpera z'icyumweru gishize imitwe y'ingabo za Korea ya Ruguru zoherejwe mu Burusiya gufasha mu ntambara na Ukraine yatakaje byibura abasirikare 30 bishwe cyangwa bagakomereka mu karere ka Kursk. Nk'uko iyi nkuru dukesha Elon News ivuga, no bwa mbere Kiev itangaza igihombo cya Korea ya Ruguru kuri iki gipimo kandi mu buryo burambuye. Ibiro by'ubutasi bwa Ukraine byagize biti kubera igihombo imitwe igaba ibitero irimo kuzuzwa n'abantu bashya, cyane cyane muri brigade ya 94 y'ingabo za DPRK kugira ngo bakomeze ibikorwa by'imirwano mu karere ka Kursk. Nyuma y'ibitero bikaze mu mpera z'icyumweru gishize, ingabo za Ukraine nazo zashyize ahagaragara amashusho na video by'abasirikari b'u Burusiya na Korea ya Ruguru bishwe mu karere ka Kursk. HUR yatangaje kandi kwa gatandatu ko ingabo za Korea ya Ruguru zikorera Kursk zirutse kurasa
kurasa imodoka za batayo ya Chechen Akamati Spetsnaz isanzwe ifasha Uburusiya kandi zihitana abarwanyi 8 bo muri Chechnya mu gisa nk'impanuka. Bikaba bishoboka ko byatewe n'imbogamizi y'ururimi hagati y'impande zombi. Tukiri mu makuru avugwa hanze ya Afurika, reka tubwire ko Korea y'Epfo urukiko rwatangiye gusuzuma niba Perezida Yoon akwiye kwegura. Urukiko rw'itegeko nshinga rwa Korea y'Epfo rwatangiye kuburanisha urubanza rwo kweguza Perezida Yoon wabujijwe gutangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu, ashyiraho amategeko yo mu bihe by'intambara no gushyira igihugu cye mu gihirahiro cya politike. Kwa gatandatu ushize abadepite batuye ko Yoon yegura nyuma y'uko ibikorwa bye byateje imyigaragambyo ikabije imusaba kuva ku butegetsi. Ubu urukiko rufite amezi 6 yo gufata icyemezo cyo gukuraho Yoon cyangwa kumugarura. Kuva icyo gihe ishyaka rya Yoon riri ku butegetsi People Power Party rihanganye n'ikibazo cyo kuvaho nk'umuyobozi wayo, akaba yatangaje ko yeguye kuwa mbere nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ibivuga. Mu gihe iburanisha mu ruhame ry'urubanza rw'ubujurire rwa Yoon rishobora gutwara amezi, urukiko ruhatirwa gufata icyemezo vuba no gukuraho impungenge za politike. Abigaragambya bavuze ko bazakomeza gusaba ko Yoon yakurwaho mu gihe cy'iburanisha. Mu bihe bibiri byabanje aho Perezida wa Korea y'Epfo yahuye n'ikibazo cyo kweguzwa, urukiko rwahinduye icyemezo kimwe rwemeza ikindi. Habayeho kwibaza niba urubanza rushobora gukomeza muri dosiye ya Yoon kubera ko urukiko rufite abacamanza 6 kuri 9, 3 bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kandi ntibarasimburwa. Ariko urukiko rwavuze kuri uyu wa mbere ko rushobora kuyobora urubanza rwa Yoon hamwe n'abacamanza 6 gusa, runashyiraho itariki y'iburanisha kwa 27 Ukuboza. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.